na chiri mitagwa Christine WANJERU na mwananiria wetu Mathithu utukwo monde ni Purity Richard kugwatogeni Nteto ni chia Weru Thaa Imwe indi mbere kiri Nteto itukubanganiritie Uroeri wa Governor Thaa Professor Njoka kuruguria manifesto yawe na kugwata uwandi igatengerwa milioni 30. Akarima Muthambe kuruta maoni nkurani nyuma ya MC wa Musiraeli kuthurwa ta munini wa Njoki. Meru kwanza kwimberia Maria Magushuwa gitikia MC athwana na nkomu na kiama kia UDA nturia kiuragia Raila ayukirwe tagaria kiwatho ni mugambo wawe. Aroeri mana magetikia Governor Embu gwetikirwa ni IBC gukinya ndebeni. Tukiambiria Akarima Muthambe ni mumirite kuruta moni mawe iguru ria MC wao kuthurwa ni Governor Muthomi Njoki ta munini wawe Njoki atariritie Njagi Kaithungu atabutete wira ta minister wa urimi na kogurwangirwa ithurano mibaka utikumwetikiria riu nyaga Muisiraeli niwe Njoki akaaniririte ta munini wawe. Martin Mugambi atuamberie na ino Katho na nkinyanke na no achi gutamba akiria kariba gichigo mbunge kia mara nyuma ya Governor Muthomi Njoki kuthukia MC wandia Muthambe nyaga Muisiraeli ari ta munini wake kiri thurano bibi twijitia onto bwage keno kia gutuika twibakenu nkoro nyuma ya minister wake wa urimi Twenjwe Kaithungu kuregwa. Governor wetu Muthomi Njoki ni arekarire ndi after Njwe atewa ni nomination ya IBC atuthurira mutongoria gwitwa Muisiraeli uria tukuga na gikeno ati tukamba support amwe na Muthomi Njoki bathi nambe na wiro batigaritie miaka 5. Turi baba ba Muthambe baugite inkatho inene kuona Governor Muthomi Njoki athuganiritie wandia Muthambe nyuma ya Njwe Kaithungu kuregwa na omba kuthukia Muisiraeli. Tukwigua deputy governor arathuritwe Njwe agutwika atari sainite wira ni turalomba tukauga ngai na kinyeria Muthomi aombe gututhurira deputy o Muthambe o wetu tukauga bena Muisiraeli ogwa athurira Muisiraeli tukaba gwata njara fio kinya tukinyo au bakwenda Muisiraeli muduro gwe deputy governor ni tugutwiganirite nundu ni twije guti antu no amwe aria akwendekana gutedio Muisiraeli atwikaga wa kwaga kwogu twina gikeno kinene twije Muthomi atwikite wa kudura gutwika Muisiraeli wetu kagitaka tukegutwina gikeno nundu ni twije ona tutimusukumite ona tutumwirite ati agatwika wa kuruta wira na tuna gikeno kinene bariuga wirigiro bwao ta kariba kaunti ya Tharaka Nithi kurutirwo wira arabakumitie Muisiraeli na nkuma kathomba. Muisiraeli ni mtu mwega na no muradime na atirumeka umuradime. Muisiraeli ni mtu muradime na ni muradime na no bakurukira nuntu bwa ugumuromi Njoki areciririe bagakuruka na bakendelea wira mwanka utirio. Muisiraeli bonde mwije ni muchapakazi na Muisiraeli ni mwoki ngai na Muisiraeli onati bo obisini ni Governor Njoki akaruta wira kuringa abo baterie kurutwa na ne muntu witeketie mutura moyo na ne ngwetekia kigoco kia gocaga nikio kirakinyirire muramaki kuria guru kiarirwa gukundi ngai arurwa deputy governor Thia muthia ibakathite nkinya minister wa urimi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Njwe Kaithungu nuntu bagwitigira Muisiraeli athukia ruturo ruru tugacokeria Njwe nkatho muno ni gwitikiria Muisiraeli atwike deputy governor. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.
Tukithina mbere nyuma ya kurekerwa ni IEBC kuruwira giti kya governor Thaa riu Professor Erastus Njoka na ndagitari Rukunja ni mamenerete tagarire governor Muthomi Njuki ria gutigana na uria arathurite ta munini wawe ni Wenjoi Kaithungu na kuga ririonania Njuki atebangite wega mairima mankuruki ni marugurite manifesto yao baria maugite magatenga milioni 30 cia wandi macoke wira arungamiri mamatura mabutiro mwaka wa 2017 bamwe na montu mangi tukwirwa ni Samuel Gaishima. Professor Erastus Njoka ora akuruirira giti kia ugavana kaunti ya Thaa na kiama kia Jubilee akinyite obichini ya kiama ya ithurano na mianka IEBC muchi wa Kathwana bari amwe na munini wake Daktari Geoffrey Rukunja ora ari murugamiri wa college ya Meru Technical. Nyuma ya kuraithirwo maratasi na kuonekana baingitie maendekithia monthe mankia maenu bairi baba ibapetwe certificate ya kuthimbere kuruirira gitiku araba kiaria baugite ati bo bakarutaniria wira mwanka muthia wakagita kara akari bakabapa kiutha tena muchindani wago Governor Muthomi Njuki uraba kuga ati mutongoria wa kurutaniria wira na barabangi nyuma ya guteyaniria Njoe Njagi Kaithungu ura arathurite ari munini wake. Nwa kumba iguti mundu kwenda kuungana nwe ni angalia babandu makaruga angalia baba unge akaruga nundu tumba guchinjia running mate wogu waina meciria makumenya nu kareta riro kuona andu makiura ugu andu nimakuthura uthibu rira muntu atena guma ndene yake arenda kuthucia muntu wonde ora kaithira barabarani nikenda bathi obicini nwe uganu akuga we atikuthucia muntu ro kamutethia wira na wira yenda gutethaniria kogu atie na bahati na antu babwirite kumurega wanakinya uronge ake akathi kuthucia nabwirite kurega nyumani ibatongorokanite mwanka kianini kia michetho ya Kathwana arabaruguritie manifesto iraikwirigirwa kubatongoria kiri kuruta wira kuringana na manifesto eno bairi baba bakaja kuthurwa wakira MCA akanenkagirwa chiringi milioni 30 cia kurutithia wira kiri wadi yake untu brabo taro kuonekana kaunti ya Thaa kiri mawathani mairi makurukite nkuruki bariuga bakagiriria uruti ngugi bwa aruti wira bonthe ba kaunti. Hiyo ni kusema ya kwamba kama wewe ni CHP community health volunteer instead of getting 3,000 Professor na Rukunja watakulipa over 10,000. We will review the engagement of village administrators. Tutaangalia vile tutawatunza. Constitute an ad hoc committee to evaluate and resolve all pending bills. Tutaangalia madeni yote na kama kuna mtu ana deni na kaunti yetu tutamulipa. Bariuga bakambiria kigina gya chiringi milioni 50 gya gukiria athithia baboda boda na chingi cha gukiria ekro na nkuruki kandarasi cia thirikari ya kaunti inenkagirwe akandarasi bakuma kaunti no. Daktari Rukunja ariuga ari na wetigio bakarutaniria wira na Professor Njoka batagukorania tabura governor wakagita kana munini wake baigitwe bakirutha Tukiambere keke rutawa umuntu wetu wa deputy ne aombe kumenya bura munene wake endaga ndaga colonize niyo ndienda gutwika munini wa Professor Njoka watabambitire ndute gwirera erutawa ne munini wa muntu. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Arombi mana magiti kia gavana kaunti ni ya Imwe ribo sisirimbarire leni kivuti Emilio Kadhuri na Njagi kumanda ni mashokete maratathi mao kirako kia umundi na gwitikirika ni IEBC makiaria nyumani ni moro Ntete mamontu maria thirikari cia ikaruthira akariwona mathurwa iri bugukiria ruangirwa urimi ugima na nkinyagia kuruana na ungumania Rita Monica Muchiri gataririe. Aria marenda gitu kia governor wa kaunti ya Embu ni mareketie kuvitukua ni IEBC niguo magakorwo akithurano rikia mweri wa kanana. Sisere Mbarire ararugama na kiama kia UDA, Njagi Kumanda ari na kiama kia DP, Leni Kivuti ari na kiama kia Devolution Empowerment Party, nake Emilio Kadhuri ari na kiama kia Njumbiri.
na baria cicere mari na kumantha mareririra ekari akaunti ya Embu gukorwa makithondeka ruvonge rwa ugima wa mwiri uria ugwite na gikiro kinene thiini wa kaunti ya Embu. I want to promise and wa Embu ni to revamp the health sector in Embu County na to make sure health sector ni acoka baria ari tene wanayavua makiria nigetha andu makavota kuthondekagwa na makavota gukorwa maina ugima wa mwiri mavote kuthie na mbere na mawira mao. Kwambiriria na andu makorwa maina afya na nigetha makorwa maina afya tone marakua muno no makatuthondeka thibitari cietu cionthe cia Embu na nana ithondeka ringi riria na MOH makia 90s. Mwenari wingi Emilio Kathuri na Reni Kivuti mari na muvango wa gukiriria urimi na mirandi ngurani ya uthii wa na mbere miena ngurani ya kaunti ya Embu. Wa uguo ateti aya ana mari na muvango wa kurungaria ungania na utumiri wa ugoti niguo kuvotithia mautungata ngurani thiini wa kaunti kuthie na mbere uria kwagirire. Mpukite kuvanga wira wa kawa wa manjani weria wa mira uria munya arageria kuvanga. We are going to build Embu County together. All the people who are going to be with me, they will not be my followers. They will be my partners. Partnership in development. Na varia marerira ekari a kaunti ya Embu gwika kambeni cia thayo na urumwe gutari gwikaniria ciugo kana kuthukangia maratathi ma kambeni maria engi. Mo promise ni ngweria muno tukora twina peaceful campaign na ni kwa ngwambiriria na cieko nigetho anaria engi wana manu manyindi kumaruma ke kambeni cia thayo ni tuki kambeni tena muvuthanio wakorwo ni na andu akwa 50 tiga goka na andu aku 2,000 kundhukiria mucemanio. Andu marakuranga posta ciakwa waambiwe wasing'oe posta zangu. Basi mimi sina shida. Tukore na siasa cia thayo tutikanagie na mbara nundu wa siasa na aria tue turetia ite tutiane. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Totoni shingiri wigamba riria rirabiritwo kotini ya Meru ikithitanga munini wa governor Titus Ntoto ni kurega kweberia ta minister wa Okigina kaunti ya Meru rikiugaga riu Ntoto ati kubua guchua kura ta munini wa Kiraitu rikaumba kurutwa. One nyuma ya IBC kuruta ntumiri na kuga watho no gwetikiria arwiri magiti maria mathuritwe ni muingi kuromba kura onethirwa matebera kiri utungata. Obicini cia mungi Ntoto ni umwa maria atongoria Kathumba mari mao maranenkaniriitwe ni EACC kiri IBC iguru ria kurega kweberia onturetete murugutire munene wa gisiasa kaunti ya Meru. Nitabutu kwirwa ni mukirimithika. Egitenere rwario munini o governor kaunti ya Meru Titus Ntoto kwithira kana kurema kwithire munini o governor Kiraitu murungi kithurano netwitite no ntubatiuria bya kethira na butire ngwewe ya waziri Okigina kaunti ya Meru kiame kurana mbuku mwa Kenya ikiuria tiuria kinkiame ya ithurano na mianka IBC ontonebo atongeria batiania areo mutongeria antoba mawathe kaunti na Mike Makarina awete bakari otongeria bwa Ntoto kithurano netwitite na njira tiontheira bakaumba no ntubwakira kwanwenka kibaileti atiania tocio batu thirikari ira inge cionthe ifomi munyate thirikari ne ute muntu atoe thirikari ne inyomwe dene tiania totierie Ntoto ke na iko tuiwete kama ya ritho ria bikibiki okaya kwethira ba kwenda kumeaba Makarena ibelie kureta to case tu ba kwenda kureta no te muntu wisie makesi yani na imbete kakio ntombozi nda kante nkorwe kurwa kwa kurwa ba mekero thoku totiere ni kauka mwake Ntoto ikatwanerete lakini bwando twenja watomenya miario Makarena ne watimbaru akili mugambila itena umo baraba kurombe tekio bunge bwatigania West narere kaneti ontuboke watho governor ate athuranawa na deputy governor pathurawa baekemwe alafu muntu awetwa deputy governor kaya wangu governor ira akarita so wende muntu okyakwithira kwa waro amirira mbeca ri kakwende loi ikumanisha kandiki ikaunti
kumaanisha Ntocho kakorita ngwira ndalegeretere to ingavana amwe na kwithirega mbara kurieria Ntocho kwithire munini okiraito kithurano netwetete no ntubwe tumire iriketwe kotine ntuko yeru ari na reregi kuthikirwa tariki 9 mweri uyu mukaririte onkiama ya ithurano na mianka Kenya ABC Wafula Chebukati nekete Weru ne ntubwe akiwa mabisa barabatali na kura ibakaretwe iwatho. This requirement does not apply to elected state officers currently serving as they are protected by Section 43(6) of the Elections Act. All elected state officers need not resign because they have a protection under Section 43(6) of the Elections Act. In the circumstances, the Commission wishes to advise that flocking out of an aspirant who is serving as a deputy governor as in being in breach of 43(5) of the Elections Act is in error, and such a candidate is qualified to contest in the elections. Akiaria gitara kwa na bia kuria kiri ikundi bia ntuba korwa amwe na binge nteretie karama muthara na kiochwa utethio buraku abumete KDC ya kinoti makarina na areanete na miario ati nathamete kambe ya Azimio na kuungana na kambe Kenya Kwanza, kwa sababu ameajiri watoto wetu wengi sana. Boro Abori ako Yala, Munya ni CS, Martha Koome ni jaji mkuu, Kinoti DCI mwenye amenipea ile kitu naweza peana naongezea yake ako kwa hiyo serikali. Kwa hivyo mpaka tu support serikali na serikali nitaisupport na niko ndani ya serikali. Kwa hivyo wale wanazunguka wakisema amepewa pesa na Ruto hana pesa ya kunipea juu angenipea kitambo. Kwa hivyo saa hii mimi niko kwa serikali. Noko meontoda wau inko engwathirikare ne aho magwebagwa muntu na arauriroe. Muntu arauriroe abaroneta eduka nenkeranda roma wente kambui. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika atonekanya kuno kabanini utikathino kuningucoka na Nteto nkuruki. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Nararikithirwe ni kiama ya ABC bena munini owe basho agetege utongeria kaunti ya Meru kaire mukondo ne jonge gavana Kiraito Murungi na kujokia kanya gaka gucokeria thingati bawe barabara itirengari ciao na kinya barabara mweterete na wendo bo bwingi nkatho nego ciumire na Weru na wendo bo nene kumuikia kwa ABC na kinya musafare ne jwawe sasa mtufanyia hapa Meru wataenda kwa aranga beto kutoka na biaskero tele kutoka na Meru na ubavu na ngoraba kutoka na ngoraba na bila maketi onde bai marazi nenge ile ya shindo tunaitwa endelea Gavana Kiraito na ugete ngarishe kampeni na ndini irakoririe stage na eji niyo kampeni yawe ya muthia akamiringa na murumo jo munene kurukia ukabere na agakinya nturene cionthe kaunti-ini ya Meru kenda twinthe tumira tariki 9 mweri jwa 8 tumuikie ngugi na kura cietu. Afikiriku Kiraito aendelee asiendelee? Aendelee. Anasema niendelee, mimi mkono nione. Kiraito aendelee asiendelee? 2022 eje ngavana Kiraito Murungi ageretwe akuruka
etipua. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku gwita ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Olive Health and Nutrition Clinic ina machokeja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kadhumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kadhumba Kenya yonde. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kuina agwe kanotu lingire dhimugo kurukira namba 0714-366-766. Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite. StarTime. Vipindi bomba kwa familia nzima. Beta wa methika lenturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda pumba kuleta mbezi nyingi kumanale ya kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria ingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Mbeta kwa John Kireria Mubovia, MC wego G2 wonti. Mbere ninguchokeria Mulungu nkado nuntu bwago mpakanya gautongeria ntubego gisti miaka 10 na ninguchokeria ntubego gisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego gisti tariki kenda mweri jwenana umire rukire mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igogisti kende rweli ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego gisti
mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri Jwenana Umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Mugeni Nteto mareta mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county zakira twitaga Meru woman representative ndetwa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate nde na mibango eminge irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi inkwelewa thina ira chonde Nteto ba itaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Jwenana pompe kura cienu ririkana kondura ikuidura Waturaya, wakiuraya, mama county, wetu ni ureko. Edith Mwirigi, maendeleo. Edith Mwirigi, watanero. Edith Mwirigi. Orengi nkogwate ogeni tukithina mbere munini wa rais Daktari William Ruto na nginya uri okuruira giti kia urais na ngwataniro ya UDA Kenya Kwanza na kinyiti ndiunga ciawe kaunti ya Garissa. Ruto akigambia akarima Garissa na Mauriti ni me embete kwithirwa ni mombe mekire mbere akienderia makuthura mutongoria ni kenda mekira kirore kiri mutongoria uri okamaguna na kumaukiria mauturo ni mao. Kenya Kwanza, Kenya Kwanza. Nini wa rais William Ruto na kinyitie kampeni cia wentere cia Garissa ore tuthungirite siasa ni wega akiaria ari na bona urite akari maringe kura tariki 9 mweri wa kanana na ugi umunene ni kenda matigashe kuba utongoria muntu atikuma makira. Nimesema siasa ni maslahi. Yes, ama naitwa maslaha. Siasa ni interest. Kama mtu hana interest yako na unampigia siasa na unampigia kura, wewe unajidhulumu. Sindio? Yes. You are working against yourself. Na hiyo kwa Kiswahili rahisi inaitwa ujinga. Na shokete akinyiria mubango wawe wa kuguna antu mamarindi athiete eguru mubango wa bottom up. Our challenge today is how millions of our young people, 5 million of them to be exact, who have certificates, diplomas and degrees, can access employment opportunities and business opportunities so that we can tap their talent and transform our country. That is the challenge. Ama ni aje watu wa Garissa? Yes. Shida yetu ni kwamba ile model ya uchumi tumetumia miaka 50 ni model ya uchumi inaitwa trickle down, ambayo inafaidi watu wachache, wanakuwa matajiri wa kupindukia na kufungia nje wengi ambao hawana namna, wanaitwa mahasla huko chini. Na ndio tumesema tunabadilisha model ya uchumi. Badala ya ile inaanza huko juu, tunabadilisha, tunaanza bottom up. Tunaanza na wale wako chini. Baririti siasa isi ethiritwe irinde ino ya Kenya akiugaga ni siasa cia ana siasa aki na tichi ya kuguna Wanjiku. Kati yetu tukaona hii barabara tunaenda sio barabara mzuri. Na siasa ya Kenya muda mrefu imekuwa siasa ya viongozi na cheo gani watapata na mamlaka watagawana namna gani. Tukasema hii barabara ndio inafanya Wakenya wengi wabaki nyuma kwa taifa lao. Tukasema lazima tubadilishe hii siasa. Na shokete auga we gutika barabara kaga gwetwa deep state atishe na kogu gutiwo kamuya kura ciawe. Mimi nataka niwaambie watu wa Mbalambala, mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hakuna deep state mimi sijui. Hakuna system mimi sijui. Nyinyi mkinipima hivi, mnaniona mimi ni mtu ambaye naonekana naweza kuibiwa kura?
Nyinyi mkiniona hata kuna mtu anaweza kuiba kura yangu, si hiyo ni ndoto ya mchana? Hiyo story ni story ya mchana, wachana na hawa. Ore warindi mubunge wa gishugo gia Central Imwe Tobu Manyara na nirite murungamo wawe wa gisiasa Manyara ariuga buya kagwata mbaru na kuringira kampeni rutererwa Azimio kaunti ya Meru nongerete aterunguru wa Raila na Karua ari munini wawe Kenya irinjerani imbega muthuri Muriuki gatwire nkuruki. Bunge wa gateno wa Central Imwe nwegi Tobu Manyara mekwithwa gichebire siasene kagita kana thirwa gichokera kairi na nari moroto jwawe ni kwithwa kiringa siasa Raila Odinga bara ugitene asore baba gatene petute be mustari jwa mbere kuriro chinche kwa nthiguru ya Kenya. Tukwira Right Honorable Raila Odinga atangazire deputy running mate wake wawe Mheshimiwa Martha Karua iro ndagura ndi kuma konogo ka siasa kula ndetre kuma ndandali active kana mujumbe na ndagwana ndino ntunkuona tigitira twetaga ya second liberation ikwija kairi bara twale abo kuruira ushadu wa jairi wa Kenya na ndi nafasi ikwija kairi kiri biongo kira tongri baba bo bairi ndaigwa no mwankanchoke nyathira gutegetekya kitia siasa ngushwa lakini nkali tangu chini kenda tuona ati siasa kana kura cia Raila Odinga na Martha Karua igatuma Azimio eje thirikari nikenda mantira jonde twarujagira datwa shwa second liberation jonde jomba ukalika kulingana Gitobu na witekio Karua na Raila bakethwa be mustari jwa mbere kurana ungumane na Kenya na agenda number 1 ya Raila na Martha Karua ikorana corruption ntibaiji kwena corruption democracy tumba ku survive nero kuye kethwa agenda number 1 na ibo kumenya batwe nara untura with a kotini ku expose corruption na ndango kwenda kuga tuna nafasi njega muno Kenya kurwana muri bujwa corruption na tuyuke ndi for the last time nikenda ndiguru yetumba kwethira neo number 1 ndiguru iji sha East African region kana nya Africa na ndituruga tuna nafasi yetu Kenya ya witetera mwanka tukandiguru emwe aira chi top of the world na itina corruption. Ana Tobu Manyara ambirite mibango kuringa siasa iji kuma gicigo mbwe ke Central Imwe kenda tumaja na ndikera bodo ushionde kana Central Imwe to form committee cia kombo area yonde kenda tuona tugushwira Azimio kura nikenda tudatwina president na deputy president Raila Odinga na Martha Karua. Nkiripotera Weru TV Peter Muthuri Muriuki. Muthenya wa monde njuri ya Meru kwanza itongoretwe ni muroiri wa giti kia gavana Meru na kiama kia UDA mithikari nturi ni imberetie muroiri wa giti kia MCA wandini ya Athuana na nkumu gucokia maratathi mao kiri kamiti ya ithurano na mibaka kiri obisi ya Urunda ni gichuo bunge ya Tigania West kagitani okau mithikari nturi na uriti ndwangisha thirikari na ikubatara kuyukiria itagaria ya kiwatho Raila Odinga nyuma yawe gutumira rieto madoa kiri kampeni cia ntere cia Lang'ata nduku ya iguru ukarika no mwaka muthiruri nturi nekirwe mpene na gukinyithwa koti iguru ria utumiri wa rietwa Weru Kevin Kimathi gatone bugwatinda Seneta wa Meru mithikari nturi na ariuro ukinanirite kia gavana wa Meru kithurano ne kijite na watanirite na Jimuchu uria ukinanirite kia MCA wa Thona na kiama kia UDA kiri kwe warwano rwa Weru wangiru oringithia kura ya IEBC boga ya MCA Sini ojirengeshi ya IEBC Jinia Simon Kimathi uria ukindanirite kia MCA Onkomo Kinyawe na kiama kia UDA na thirire twirwa nyororo ningethia kura na kwewa rwano rwawe na ochokia nkatho kukwingi ntukwirwa ari antu betu ba Meru na mno antu betu ba Nkomo turwamite a no ntubake okia ngai irwa ari tukwa cleared na IEBC turani
ki elections chareki kenda mweri wa 8 nontuba inyengai mithika akiringira ndebe Njimuchu inaurite mwingi muno kuhata mbaru atongoria mwanya baria baina kiama kia UDA mature ne bakiambiria na munini wa Rais William Ruto toko watanira toya tokiuma ate kura ya rais ne William Ruto tumekubaliana akurenga wana Meru no I know MCA no I know IMP no I know tunaenda kumanjuu mpaka chini tuende namna hiyo na niambie pia Nteto tuatishwa na tukaumbaiba tuwekera mtugo sema tisho na blackmail kasi ya tetao kinyamuipo dana tuko 6 Nkuluki mithika nolotete muno thirikari ya kaunti ya Meru rungurura gavana Kiraito Murungi iburia akuwa kabambiritio tumira ngari cia mwingi micemanio ya kisiasa kiuteta na watho mali ya thirikari ya Nteto tumairwa kisiasa cia mutane umwe na ngwenda kuwa nkande kabarua yo complain kwa NBC na kwa EACC na ngoborogo wananchi nero na ngari ya thirikari ya Meru ebo safarene wana power ya komeres na kumeingela tuetera polisi turemwe kungi mithika na uriti burumatali ya kiwatho kuyukura mutongori wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga kumania miarie kela ngata irietwa rimurire ya ikite mithika ndene nyuma ya uriweta irietwa buru ria kunja rumena kiri mwingi na mpatho ya siasa eneo hizi leo tuko hapa Raila ametoka Lang'ata na akiwa Lang'ata amesema watu wa Lang'ata waondoe mandoandoa yote katika kule Lang'ata. Huyo ni Raila amesema leo, ilikuwa live. Bwana Kinoti, Bwana Kobia na rais, tunataka uelezee wa Kenya kama hii Kenya iko na sheria mbili, ya maskini na ya matajiri, ya wale wahehe na wale mabonyenye. Sababu ingekuwa ni mimi sahihi, ni helikopta ingekuja hapa na askari 100. Raila amelindwa, anaongea kama anaongea akisema hivyo, si atafadhali hata aitwe anjieleze vile alikuwa anasema kama njina manoandoa ni makosa. Na bunge methika muno bukone kuthitanga kuorua kotini. Wale mashetani walikuwa wamepeleka makesi kule kotini, walishindwa na kwa jina la bring that game on. Wakuye kambebe tupangane kwa hii kiwanja. Sasa sawa? Babo ndena babo ntemakua ntatishwa na ndena uma inya yenu nyo inya ene na nkoki inya bunduki. Kwa kuibwa nguvu yenu ndio kubwa hata kuliko ya bunduki. Kwa hivyo tuambie serikali amtanitisha mimi. Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Rau kamiti ya ithurano na mibaka ni iregete gwitikiria muriri wa giti kia urais na kiama gia Safina kuthi na mbere gucuba giti giki kuringana mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mongera. Kamiti ino iriuga Jimmy Wanjigi atina degree na nkinya tucenitie iroreche kwigana kuringana na mawatho ma IEBC. Muriri wa rais Jimmy Wanjigi urarutiro roro gucuba kura ruraritwika na ndi tukonana twikanite na gutombekaniria tobu na kiama kia Safina inyume kiama IEBC kura kumwitikiria nontuba kwage mathomo ja degree. Provision is that you must have a degree and give us a copy. I noticed that you have attached transcripts. You'll be graduating sometimes in December, but what I need is a degree certificate. Wanjigi na shithe bakuranirite methobu bugana mukariti chebukati nyimekoro atithirwa gitikerwa na karatasi gakoro ni mpumisha mathomo ja university ja transcript kuma kile university ya Desta kare akuigwetie. Kuna mchujo na kuna watu ambao hawataki kuona wengine wakiwa kwa ballot. You will not get away with it. Na nyimekira nkwere thikira nkwere nyinge mukariti chebukati na regreche chabicho. I will cut you. You have 1 minute. No, yes. you are not going to tell me
na mwethia bakomaniria mikia buru orero microphone. Hello? You can speak to us supporters out there. So, Kere Wanjigi na munini Moroerio irisoteno ibogete no mwanka pakethro bende bene. Walter Nyambane, similar facts, similar circumstances, was cleared, the first candidate to be cleared, on same letters that we have, same circumstances, same university, same commission of university education. How then can they turn around at this point to say that we don't have a university degree? The wording of the law is university degree or its equivalent, the equivocation part of it. If you've not done your graduation, graduation is a ceremony, but you already qualified, you've met the equivalent qualification. With all the discrimination it has tried to do, we shall vaccinate it away because it has become part of the virus. Let me assure you, we will be on the ballot August 9th. Atiri kulingana na ABC Wanjigi na mwanka muthiyo ntukwe na Arua kwithurikia kopendigiri ewe mwako jule saini ngiri jire kumakire kaunti imwe ire aragetie kana kugenga kotini kushwa irigeria na kwari mwana buru na bokothithia bora kirona ndigwetera myaka ingi 5 kirithiro bire bikeja eja maratasi ja skuru kebangi na bako na kuromba ite ukanyumene Nteto je Wanjigi ni batere kwithuri kithomo ikiri na kirebo nke reporter Nteto TV kumaja Bomas kengina ngina expo Nairobi beta Boniface Mongera. Auni boto kurekeria Nteto cia Weru thaa imwe ni wega nontu akona kanya na kurumira Nteto cietu Nteto cingiro na cia Kenya thaa 3:30 betagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio tukomonde ne Purity Richard ndi tukathino akono ntunyumenda kingete kurasha ni mubango wa gikaro na county.